Every day there is a different story on social media, and most of the time the stories are got to do with politicians and also pastors. Now, the question on social media right now goes to pastors. Among folks, I say, are pastors the same as their church members? That and Francois church members, pastors can also do the same manner. Like Solomon Bonibi, someone boy Jamai, Omo Bokrono, Omo Diatem. So for us to me the same thing now. And then I'm look at on social media. Maybe I bring a 100% oppressed the neck of Prophet Ojaba. Now it was here alpha. Prophet Ojaba up bounce back. Hurry up. Prophet Ojaba be didn't come and say no. The Equanaba can say a young girl na walker. No, onyame. Now no onye angel. Onye angel, as a matter of fact, Onye angel is only living by the grace of God, and there are many mistakes on no bit in my year, but it's just the grace of God. And I keeping this is a top debate on social media. Maybe so with Prophet Ojaba, Prophet Ojaba has responded loudly to this very issue. Young Prophet Ojaba, nothing. I brought no comment. I will be and message say, who be judge a comment. Knew how I was if I didn't Ojaba ewo saa eye asa hoodin se wo de atom so se me ne obi adakora ntidin no o saa vem no wo ne mu won din tumu se one me nya pe won fe so ojeje atum enna me kokan no wadwa no ko na ba wo se me wa hoodin se se ye de asem bi eto so a metimi gina so okay se maye we ya anka monya me de me pa chawo se mo de bi to me so a anka apese anka yensim yabo ana wo kura waya saa no wabusuafo wo hu hia wo wo waya saa no abusuam mo moga waya saa na yarefo gu fie ho no wo kura no wo hu hia wabusuafo enti me de mabusuafo hia me enti because of social media kamoba na mo de asem bi baba beto me so a anka menye din meboa eno na maka kire mo no me say se muhunu se ma ya ade bi mo be kan se bi na eye illegal a aha ye entreat sa enuama no social media nya court mo fa mi ko police station se ma ya ade bi na ye illegal a mo fa mi ko police station na side that enye illegal dia mi ye nipa te se wa ti ya o ka chem se ya na mi pese mi ye se de metesam mi ye nipa menyo so petro depi me Johnson te said your Johnson na eye nyame adom bi na eboa ye na me menye hypocrite me mama metena social media no so nka se oh me kura de me ye ohutu nia to extend say obi aye demo ye ni de bi adom na eboa me ye nipa mfum so bebre ba me ho eti bra said ya wo ba social media no so a wumu wade ehunu ne se yenya ye wani munyam se wabusua panin ye ni munyamfo ese ne wabusuafo no a omugu fie no asofo mpanyifo ado omanima ye fom ti wo ba Ghana wuntimi ntena Ghana wo ba Ghana na wusiesie obusa mo se na de na me ami krom so me ba na me siesie uye ni ya anka wani renti ana enti sanse muhunu na woni me ye jai what ya na wo de asofo bebre ni ma ye fom wo de empanyifo bebre ni ma ye fom enu nti wan kasa wani nka ukurum wo afutua ho bra wo fie ho ayarefo awa wo mo ene nkofo wo fie ho no eye hia buburo na da wo fie pe kwan bi so na bra be hwe wo mo na jai asofo mpanyifo ne mpanyifo awo do mani mu ye fom didi wo YouTube aka minimu yi ba bi edidi ho no yense ho wode nkofo ma bedu o mani munyam ache wode o mani munyam na edidi wo YouTube ni nyina achi no won sanso mu o monka ho hwa sofa wode o mani maye fom wode o mani munyam atwitwiri fom nipa bebre eti sa wo ba na wo baba be kasa anyhow bia I will come and tell you my mind because say me ye nipa te se wo a e adom bi na de me ye adwuma wo buade a aka wonnya de ya wo beye nkofo papa nkofo busuafo ne ade no isa de wo busuafo wo waye sa na wo busuafo ni je wo ho no sa so na me so busuafo omodo me pa ma asore ma do me Friday ya asore wa kra Madina bukobi e ba se kra na aka me
ɛkɔ na ba ayarefo na egu ne fie no odo mu nyina bɛba asɔre ai odo mu bɛba asɔre abɛgye mpaibo eti Friday yɛhyia wɔ Accra Madina Abuko bi ɛkɔ na ba mimi ti wei sɛ wangu mi a mi mu da okay ɛna wɔhyia me sesi anso a okay bra anka de me no wo bɛyɛ no wo ɛbɛgye wo nsɛm because me ma wo kan sɛ wo wayɛ saa no bra betiam so kɔda wo me pa akyɛw ɛyɛ nyame na afrɛ me ɛnyɛ wo na wo frɛ me dwene wabusuafo no ho abusuafo ni ti na wo hɔ se wo baabi dwene wa mo ho na hunu ni say YouTube na wudi dey quite mean take care of your family a wo be pay other businesses bi so dey account emfa so for mpanyifo ni mama ye for mo yare wa ho abusuan for Friday ye shia wa Accra Madina Abuko bi ai ye bo mpa ye gidi wo pe baabi anyame abasa wo eye adwuma adanse ye piepia pe baabi a nipa no ye sharp urade di ne ye adwuma na tu ho anamon na wo hye besesa. Was by a prophet Israel was redeemed, and by the same prophet Israel was being restored. Until we restoration is a baby. Ihia se woni obia onim fom oyɛ honhom adwuma hia. O kyerɛ se ne twa so oyɛ wabrabɔ no. Then the person will give you prophetic advantage. Ekɔ na ba se na brabɔ agigya. Obebre se ya YouTube no betena forever. Sa na Awurade aka kyerɛ me. Sa because what the nkofo mpanyifo atitirifo bi anima ye forma mama kese na kese one ne yam manyina nti one nam ho no on hyeda ni abrabo papa bi ase wo bo bra me onipa bi antimi mu maten wo maga na mu da because wona wubu maten wan kasa kra wo to bon wo ti wo said ya wo kasa yi se ye se yamfa ye mienu ya bra bon to tun se ne ni a wo behunu ne se wo de enkoye enyo na abebu matan yei me se me koya die bi ye illegal mo fa me ko police station and me I will never from baby atete me eti mo ankasa mo te kwa no mo create story bi minimum strategy ni nyina some atlas ye hunu say other stories na trend analyze it yenya ye wani mu nyam wo system ni mu no ye wo face no mu create bibi aso wakwa nyim obi o nipa kro ne nam ho onyem eso by force mosian wanyem ba kunko create say o create say na yenso abesoso na se de be ya YouTube be boost me si nyame betria moka nyame betria moka twetwa mo nkwan na so nam adwen bone am wo e wo nkofo titiri bia omonye am hwe mu ye meeting se mu sheda be create tension bi atome so se e na makwakọ ye say abra munim se e ye ntoro na emom we so ha na me akoto to YouTube na makwakọ didi ho sika bia mu bedi e wo entoro mu betwa to obi so bia na e beda ne no me afifiri mu kon mo ka se mo ye nkofo ade sa na mo ye o mo fi mo ka se no ano no Friday ye shia wa Accra Madina Abuko bi yeshawai na Kristo onfa me so na wo ma wadanse ekwa na babu ade enyo na abetumefo wo afutu afatu wa wo ho besne ko ofie wo mom gu ofie no mo hia sa afutu no fa besne ko tu omofo nyame wo nhira obi a me ba ekwa na ba me chiawo wo se me ko ke kansam wo fifi prato eno kra de me de ma atufo bo se me hia person say ya kama me bie mu ama me no mienu na ho na abehu say yes adwen abusia mo ba jame Yesu kransam fon eba na akwemu aye na hi asembe no ka osmo ko ka kire Herod sakrama ne se wohino eti boy we se wodi nsem hunu YouTube no odidi o YouTube ento mo aka set me create please analyze it omo ye meeting backdoor omo platform omo da so to mutimi ye meeting na omo se na nipa we kura no sa month we adana mo me enko ka sem fanfa ne ho ebe ma YouTube abusuo sometimes they be o metimi aba wo ho na o maka cha say papa ye pesa wo to bomb ye pesa wo to bomb ni ye boys ye nso ye pebibi adi na saade we ya mo ye eno me ebeba me say said ye Paul catch Alessandro Cobridge for say Alessandro Cobridge for ye me boni bebro sisi me nyame dwuma ho kwan nyame ntwia ne kase de nwumate sa na nyame di akatua bebrem anu tu be hu 19 years wo 20 years wo sa bone na mudi nkofo de kogu YouTube didi hu sika no eno na de no me ba mo so
obi antimi mu maten Ghana ha sɛ me ade bi na ye illegal mo fa me ko police station yemna me che me fa me nko ai na nye illegal dia you can never judge me enye na wa frɛ me wonya ma asɔre ba wonya mabusuani so shut up mind your business bye bye. It was when the state seer Abeka was social media. I'm not for a comment. You call or no any post now. You can see so many reactions at that one. But CK, I stand to differ. Yeah, because I am on the view say a man of God is a man of God, and also church members are church members, and or church members are in the man. Church members and the men of God are the same. If they are the same, why is somebody leading them, or why is somebody teaching them the ways of the Lord? Because I know, say in the Bible, you see, Moses knew the ways of the Lord, but the Israelites, they only knew the acts of the Lord. Yeah, into better say, so for pretty about into wasie being patient in life. So for no pretty about patient in life, or not say only patience. So for pretty say man, so the man go jamai. But ye who say nebe you, so for nanka say mono, every pretty the same thing. I know na prophet Ojaba, they just say they are all humans. And one can say, but they are all humans. Yeah, it was the comment section is just necessarily the more. Why drink Chebia will be no comment section when we already actually knew how I was the 5 years in any day. My Marifi, so subscribe on my page, Mediani CK, Nakra.